Evo ga, krenuli smo, dečki. Oh, fuck, jes, kraj. Ovo ti kaži ja. Sad da znate, ja sam usred. Ja tu. Ovo ti znaš u toj kući. Oh, fuck. Oh, fuck. Pazite ljudi da me zakinete, gdje. Neću zadnji, moš. Fuck. Idemo prvo ovdje. Dej kako? Ljubne moje, ovo vam je... Ujebote, malo duboko, aha, fuck. Šta je ovdje? Šta je ovo skeptička bol? Ovo vam je, djeco, mene baš u kupatlo. Daj mi ako patlo. O, jest. Oh, fuck. Ovo neko si silovu. Ovo je neki jebački hodničić. Ajmo van, da vidim. Staj, neki zrad. Oh, fuck, je dobro. Neka sopca jebačka bila. Majnić kaprena jebačka, ovo su se prije ratovali, znate. Ovo se oblačilo, ne udrkalo. Ljudi, šta ste rekli da se vrata ne zatvori? Tu je bio dnevni boravak. Čiće Savi. Šta je tam jebote, treba šta je zazidal vrata? Ko je boga da ja zadnji? Nemoj Bajo biti tako drza. Neke jebačke, sjelam se. Ovdje je Evo ovdje neki. Evo je kuće, ovo su. Ja kume koji kudrac ti je. Ovdje isto neke jebačke. Ajmo gore na ta. Ajmo. Ajde. Vratiće Evo ti ti. vam je obilazan krug. Ja na tavan. Daj jebote, ljep Tudi kume. jedan po jedan da sruši jeboti sve svoje. Jedan po jedan koji je čekao. Ja reći. Daj telefon. Ne, ja idem, bježi. Jeste se vi pre... Ima tamo obješao se specu. Oš? Ali ko je ti prvi da možeš osvijetiti? Ovo, kolja. Ja ne idem. Evo Pajo. Fuck. O fuck, kad ne upada od ljepte. Jebačka pisma možeš Ne vidi buzove. ništa. Alo, konje, čekaj da mi. Kume, ajde ba gore, ima stan zmajeva. Pazi, ovdje pod igredan. Zmaj s 4 dupeta jebote. Haha, fakat. Neka ljudi, deči. Ako otpukti ovo preparam dole. Oh, fuck yes, dobro. Ko viš tebi? Ne znam, neko dreči ljudi. Ljudi, neko ga biju. Fakat vidi ovo, neke jebačke ruske osvirao pio vratu. Jebal se. Ja preparam. Jesam celo veče. Plaću za moj život. Plaću ceki. I ništa poslije. Ajmo dole. Ajde malo i Ajde okoliš malo gore. moramo. Evo, sad propasto. Evo ga, moj kum ide. Oj. Kaj? Neko slepio sigurno. Jes neko šlajfu. Jo, jebačke. Da, ostav to, šutnušte. Jebački pisama, možda guzove čitav godinu brisat. Ovi je mene. Sup. Da vidimo šta je ovdje Ništa napisano. piše. I ovo nešto piše. Evo se neko Treba uposlije. sveko zatvari. Evo i neke markice jeba. Fuck, ovo s pisma. Izvod iz matematičke knjige rođenih. Matematičke. Šta je ovdje u svijet? Matični. Oh fuck, gdje je ovo vidorku, šta je ovo? Matična knjiga vjenčanih, neko se 299. vjenču. Oh, fuck. Neko se vjenču ljudi. Ajmo dole, idemo dole. Ako prepaj pa kri. Aj požuri jebote ljebe. Ajde, sve, oh fuck. Koliko to snimam ja? Zastavio vić. Sam da se ja ne palanim ljudi. Ljudi, ja ću se palanit. Neko bio! Konja. O, evo ga Mi se smo još jeba. jednu sobu istrošili. Van! Joj, Bože ti pomozi. Bože ti nozi. Jebati se sve neka. Ljudi, ovo kod je crkva bila u pičku matan, šta je ovo? Ja ljepte. Mislim, niš nemaš istraživa. Nismo ovo. Jesmo. Je, šta je? Ima neko da prolaze uđemo u dole. Vete, ja vidio nešto prolazilo dole. Pa nijem konje, nemam te blic. Ovo znaš sve. Konja. I ja sam mislio da nešto prolijeće dole. Evo kupat. Ljudi, ko tresi tamo onu? Gde je nestalo to sve? Ića ga. Iđa kuršina. Da mere on protres drvo, evo te ljep. More jebote on, pa penjemo se tamo. Od te da... Ajde vam vidit, ajde vam vidit.
upitno je šta se tu dešava. Vidi kako se tiša penje nadal. Oras, ojebute, Oras. Mi napravili tu vreći. Oras, ja sam mogu popeti na zadnju granu, skroz.